Pozdrav svima, ja sam Ahmet, a vi ćete danas da gledate. Danas ćete? Da, gledate. Što lagate, bože, ši. Danas ćete da gledate Hunger Games. Borimo za socijalizam. Tome se svi slažemo. Nema veze. Izvinite, moram izaći povući. Igrat ćemo Hunger Games timski. Njega je u borbu natjerala žena. Ovo ne valja. Ovo valja. Igra sada. Da ti druže politički slušaj i vidiš. Hoći što? Hoći njih. Evo ga, proradilo nam je, je! Rađujem se ko mala beba. Ide, let's go. Ja prvi. Je, moja mapa i evo. Mam stvari, ali ne mogu da pokupim. Fuck. Ja ću ovo da uzmem. Hajde. Dobro je ovih sekera. Da mi je da ovo pokupim. I ovo. Pokupit ćemo prvo. Konj imaš tamo ono, ne smiješ da. Jo. Odigrat ćemo samo par, pošto ja sam ograničen i smijem samo snimat 15 minuta. I na kraju je rekao. Domobrani, većina su od nas seljaci, radnici, iz radničke klase hrvatskog naroda. Šta čekate? Ostanite s nama. Možete i vi za republiku. Za socijalističku republiku. Ime. Ne stipi se radi živ. Evo. Bio bi bio partizan. Evo. Ja. Borite se za oslobođenje Jugoslavije od okupatora i njegovih slugu ustaša i četnika. Neka živi Junačka komunistička partija! Sekunda da zaboravim ovdje. Hajde, molim te. Eto. Evo 3 minute cijeli snima. Ako neko želi kući, neće mu se ništa dogoditi. Samo mora skinuti uniformu i cokule. Vraća se u gaćama i bos. Tako je! U gaćama! Živio komesar prvog partnera! Ne! Jebim ti na. Inte ljudi što psujem, ali mora. Još i ovo, jel da poješ malo sutra. Čuj, glupa, nije ništa skoro uzeo. Ne treba ne. Trebam kapca. Ne, tako. Tako. Sad smo bolji. A kakve su ti gače? Moji su Bog te oslobodi. Gdje nema ništa. Da me neko ne ubije. Ako me neko ubije, to bi bilo ružno. Ako me neko ne ubije, to bi bilo super. Ne. Žena je veterina. O, bože! Iron chestplate smo našli. I boots! Postaješ? Oj, bit ćemo najjači. Ne, nemoj, molim te. Gam. Gaćemo, bos. Ja sam. Dobro, ovdje. Falim te, bože. Ja. Vidi ovo! Ajde.
Yes! Koče sam posao drava. Joj, vidlo mi jajca. Isuse sveti, u zemlji. Izvinite ako čujete nešto okolo mene, pošto sestra gleda seriju isključila. Ima razumijevanja prema meni. Evo, ovo ćemo timat. Eto ti hlače. Idi pokupi hlače. Jebem te. Let's go. Oj, daj mi je ljud sam da nađem neko oružje. Bio bi presretan. Pa makar drveni mač. Ako niste znali, ovdje se brzo nalazi stvar. Vidite, ja sam našu čest u kojoj... Yes! Strijele kupimo. Ajde. Ćemo ga ubiti. Vidi ti to mene malac udaraš. Ne, tim, ajmo ba, tim. Ajmo. Yes! Oj, koji noob, ne mogu da vjerujem. Vidi ovo. Oj. Ajmo pokušati. Zalagalo me. Treba mi sve njegovo. Tu! Ne, fuck. Jaj. Ništa, hvala vam. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share, subscribe. Vidite dobro. Ja. Idemo. GG. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. I odlična partija. I doviđenja.